upravo idem sa treninga, baš sam umorna, srce mi ubrzano lupa, imam grčeve, svaki mišić mi trza, opšta slabost. Tu ti je zbog dehidratacije i nedostatka elektrolita u tvom organizmu. To mi zvuči poznato, ali ne znam pravo značenje, a posle treninga sam popila baš dosta vode, ali dalje se ne osjećam najbolje. Pa vidi ovako, voda ti je dovoljna samo kod lakših vježbi, dok kod težih vježbi i intenzivnih vježbi kao i fizičkog rada, pored vode potrebno ti je da nadoknadiš elektrolite i ugljene hidrate koje si izgubila putem znoja. Znamo već da su elektroliti supstance koje u rastvoru u toku elektrolitičke disocijacije razlažu se na pozitivne i negativne ione, što nam dalje omogućava da te tečnosti u kojima se nalazi ti ioni postaju dobri provodnici struje. Pa mi smo na fizici radili jedan zanimljiv eksperiment, hajde ako hoćete da vam pokažemo. Može. Od aparature za ovaj eksperiment potrebna nam je plastična posuda, potrebni su nam provodnici, sijalica i izvor struje, odnosno baterije. Prvo ćemo dodati destilovanu vodu. Vidimo da sijalica ne svijetli jer destilovana voda nije provodnik i takvo kolo je otvoreno, odnosno nema struje. Dodavanjem soli povećava se koncentracija iona natrijuma i hlora u rastvoru, pa je provodljivost direktno srazmjerna koncentraciji elektrolita. Vidimo sada da sijalica svijetli, što znači da je tečnost postala provodna. Kakve veze to ima sa stanjem mog organizma? Krv, krvna plazma i međućelijski fluidi imaju veliku koncentraciju elektrolita. Određena koncentracija elektrolita u našoj krvi ključ je za održavanje našeg zdravlja kardiovaskularnog nervnog sistema. Razlika u koncentraciji natrijuma i kalijuma u izvan ćelije omogućava mišićnim nervnim vlaknima da primaju električne impulse i tako ćelije međusobno komuniciraju i nagone tijelo da se pomjera i reaguje. Gotovo da nema metaboličkog procesa u našem organizmu da se ne zasniva na prisustvu elektrolita, tako na primjer on održava osmotski pritisak, raspodjelu vode, kiselost, to jest pH vrijednost u ćelijama i tkivima. Bubrezi održavaju stalnu koncentraciju elektrolita. Ako dođe do manjka zbog bolesti ili znojenja, važno je da se nadoknade bilo hranom ili napitcima, kao što su to sokovi i izotonici posebno osmišljeni za sportiste. Šta mi predlažete? Ja mislim da je najbolje da popijem neki izotonični napitak koji se reklamira, a oni su sigurno najbolji. Izotonični napitak? Pa ja sam negdje čula da su prirodni sokovi, na primjer od naranđe, grejpfruta i limuna, bolji. Ja sam negdje pročitala da su i čokoladno mlijeko kao i kokosova voda veoma dobri. Pa šta mislite da mi to ispitamo? Ali kako? Pa najbolje da uradimo jedan eksperiment gdje ćemo se voditi činjenicom da je električna provodljivost tečnosti veća što je veći broj elektrolita. Pa možemo koristiti Ohmov zakon. Prema kome znamo da je električna provodljivost proporcionalna količniku električne struje i napona. Za ovaj eksperiment potrebno nam je multimetar, provodnici, još provodnika, konektor, baterija od 9 V i elektrolitički senzor koji se pravi od bakarne žice koja je namotana oko slamčice i ovaj ovdje deo je 5 cm. Mlijeko, sportsko piće 1 i 2, sok od naranđe i domaći i kupovni, izotonični napitak naš. U svaki od njih ćemo staviti senzor i izmjeriti električnu struju na osnovu koje ćemo odrediti koncentraciju elektrolita. I također je bitno reći da ćemo struju mjeriti u miliamperima, a za destilovanu vodu u mikroamperima. Veoma je bitno da posle svakog mjerenja isperemo sam senzor i obrišemo o papirni ubrus. Ja sam očekivala da će sportska pića imati najveću koncentraciju elektrolita, pošto ih svi reklamiraju, ali ipak izotonični napitak ima najveću koncentraciju. Da, naš izotonični napitak je pobjednik, on ima najveću koncentraciju elektrolita jer je sastavljen od sjećenih pomoranđe, limuna, izrendanog đumbira, malo soli i meda. Dakle, popijte iscijeđeni sok ili neki svoj izotonični napitak možete da napravite. Zdravije, djelotvornije i ukusnije. Prijatno!